Banyarwandakazi bakundwa ba Radio Indahingoma, uyu munsi wa none na Rugema Kayumba kuri Radio Indahingoma, ijwi ryo kwibohora munyarwanda aho uherereye mu bice by'isi yose. Zirikana kwibohora, niba tubohora baratuboha, abaje batubeshya Republika nibo batuzaniye amacakubiri, batuzanira gutwika, batuzanira gutema abantu. Igihugu cyacu ubundi gicuramwo imiborogo, baducamwo ibice, havuka za Ndoga, havuga za Kiga, havuka n'ibindi. Abaje batuzaniye iryato rya Muvuma nabo bongereye kubyo abandi basize bakoze, ndetse iyi ngoma yo irushije ibyo byose bindi byabanje, ndetse n'ibyari monake nabyo byabaye ibindi, kubera yuko nabwo amaraso yahoraga ameneka. Umuturage ntago yisangaga, ntago yabagaho, habaga abagombaga kuba bamugenera uko abaho. Banyarwandakazi bakundwa ba Radio Indahingoma, kugira ngo igihugu kigire ubwigenge nangwa se demokrasi ibeho, bitangira kuri wowe, bitangira kuri njyewe, bitangira kuri wo twebwe. Twese hamwe tukumva yuko dufite ijambo, kandi koko ijambo ntihagire utuniga ngo nuko tuvuze, ntihagire udushyiraho cishwaha kubera yuko tuvuze ibitagenda cyangwa se ibyo dukeneye kuba dukorerwa n'ubwo butegetsi tuba twashyizeho. Banyarwandakazi rwose mu byumve b'inshingano yacu, mwe kwemera kunigwa, mwe kwemera kuvuga ngo rwose ni byiza. Umuntu akaza akakubaza ngo bite byawe, waramutse ute, ngo ni byiza, kandi ni byiza, kandi bamaze kugucurira inkumba umwana, umugabo wawe bamaze kumwica, ngo ni byiza koko ni byiza. Ubu ngubu uwakubaza ngo bimeze bite munyarwanda uyu munsi, ni byiza, ubwo iyo mico yo izahinduka ryari? Ntabwo dukwiriye gukomeza kujya tuvuga ibyiza kandi hari ibibi. Twige kuvuga ngo ni bibi, dore polisi yandasiye abana, dore polisi inkingi y'iduka, dore ubuyobozi buransenyeye, dore abantu barankorera bibi. Ariko se mwebwe urugo nangwa Kagame arabasenyera, ubundi mukamuhita umubyeyi, we wasenyera abana bawe? Nangwa papa wawe, mama wawe yaza akagusenyera inzu, akagusiga iheruheru, hungu waba ari umugizi wa nabi. Ubwo butegetsi bugira nabi, burabasenyera, bugira nabi, bubicira abana, bugira nabi, batera inkingo mbi cyane zibamugariza abana, bugira nabi, burabanyunyuza. Murebe nk'ubu ngubu imisoro irimo kwakwa ku butaka, baraka imisoro ku butaka, baraka imisoro ndetse no ku busitani, nangwa se ya mirima, nangwa se gardens. Ibyo byose bigomba gusorerwa, ariko ubwo bigomba gusorerwa, Banyarwanda munarebe, abari bafite amaduka bayafunze, abari bafite ububari babufunze. U Rwanda ni rwo rufite umwihariko kuri isi yose, naho se muri ako karere ko dutuye nibo bonyine bafite amategeko ya COVID adasa n'ay'ibindi bihugu. Banyarwandakazi bakundwa ba Radio Indahingoma, abasirikare, abapolisi, inkeragutabara, mwibaze, bakozi mukorera iyo ngoma, mwibuke cyane mwebwe muba mumaze ibihe binini cyane mutabona agashahara. Ejo naratangaye, ari mushiti wanjye wambwiraga yuko birababaje, ntabwo bagifata umushahara. Uzi kumara amezi 3 utari wabona agafaranga kajya ku account yawe, kandi ukora buri munsi.
abantu ibingibi byose murabizi abasirikare. Noneho ikindi kintu cyo nongera kubabwira, ni mwebwe mufata makeya kandi ni mwebwe murimo kwica abanyarwanda. Niyo mpamvu ushobora kubona abantu b'abakozi ba leta badashobora kuba baganya, badashobora kuba babaza, kandi babyuka bakajya gukora leta ariko ntibagire umushahara babona. Bawubone uvuye hehe? Ahavaga imisoro, ahavaga amahoro, inzira zose zarafunzwe. Zafunzwe nande? Zafunzwe n'ubwo butegetsi. Ubwo butegetsi ntazi ubwoko bwabwo ntazi ubwoko bwabwo, ntazi ubwoko bwabwo, ntazi politiki yabwo, ariko ikintu kigaragara rwose, sori gace nangwa se origase sinzi amoko ya satani iyoboye u Rwanda uko yakwitwa. Nimbi cyane ntago nzi amazina wabona wagereranya uko ushobora kwita ubwo butegetsi. Ubwo butegetsi bubi cyane bugirira n'abaturage, usanga urugo rwarihariye buri mutungo wose w'icyo gihugu, ubundi abaturage bagasigara bicira isazi mu jisho. Imisozi ni ya Kagame n'umuryango we, ihingwaho ibyayi, icukurwaho amabuye. Use umuntu yabirondora ati? Ariko noneho abasirikare icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki: murica abaturage, muranyereza abaturage, muracecekesha abaturage. Niyo mpamvu abantu bashobora gukora amezi 3 badafite umushahara, batabona umushahara, kubera gutinya ubwicanyi bwanyu. Bwana Kazura, ibingibi byose ni wowe bijyaho, n'izo ngegera za Nyakarundi. Ibi byose abaturage baratinya kubivuga kubera polisi ikuriwe na Dan Munyuza na Ruzigamanzi n'abandi bahemu bagenzi banyu. Ibi byose ni mwebwe murimo kubitera. Ntago inteko ishinga amategeko ishobora guhamagara minisitiri ushinzwe abakozi ba leta ndetse n'imari ngo asobanure impamvu ki abanyarwanda bashobora kuba bakora batishyurwa. Kubera iki abanyarwanda babyuka bagakora ariko ntibishyurwe? Ntago ari aho ngaho gusa, nta n'ikindi kibitera. Ni polisi irimo gushimuta abantu, irimo kwica abantu. Twongere twagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo inteko ntago ishobora kubaza kubera iki u Rwanda rugomba kubana nabi n'abaturanyi. Ntawe ushobora kubibaza, ntawe ushobora kubaza impamvu ki abana bacu boherezwa muri Kongo, boherezwa mu karere kujya guteza umutekano muke mu baturanyi. Nukubera polisi n'ubwicanyi bwayo, nukubera igisirikare gikora ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'abarinda uwo mugabo w'umugizi wa nabi. Seriously, ni mwebwe murimo gutera ibi bibazo byose. Polisi, igisirikare, inkeragutabara zayibingira ejo byanze bikunze muzabazwa aya mahano, kereka nimugera ukuntu mubigenza mukirenza ubwo butegetsi, mugashyiraho ubutegetsi bushobora kunogera abanyarwanda. Ariko ubundi mutegereje iki? Kubera iki mugomba guhindurwa nk'impyisi mukabaho mwica abanyarwanda? Rero abanyarwanda mwerekeye, basirikare mwerekeye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu majyepfo ya Kivu no mu majyaruguru yayo, aho mugomba kwerekera mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Uganda. Nabagira inama yuko mugomba kwitanga muri ibyo bihugu, nangwa se mukitanga mu ngabo za Sadaka nangwa iza Standby Brigade y'akarere, ubundi mukitandukanya n'iyo ngoma ya Sekibi. Namwe aboherejwe mu gihugu cya Uganda, ndababwira ngo, ndabasaba ngo nimutange izo mbunda ndetse munagende munitange. N'abacuruzi barimo gucishamwo amafaranga ngo mwangize amatora ya Uganda, naho se mube ikiraro cyihungabanya, naho se
cyo gutesha nawe se guhungabanya Yesu umutekano w'igihugu cya Uganda. Namwe ndabasaba yuko mwiripotinga ayo mafaranga mukayarya nayo imisoro yacu ntawe uzagira icyabakoraho, ariko ni muri potinge ibyo bintu mwe kujya mutegereza yuko inzego z'umutekano arizo zizajya zibanza zikabafata. Banyarwandakazi, ndongera kwibutsa yuko Radio Indahingoma mudusanga ku murongo wa interneti, aho mwajya mukora like, share, tugahererekanya amakuru aba ari imbere mu gihugu iwacu, ndetse no mudusanga no kuri YouTube ya Radio Indahingoma. Mwajya dushyigikira mu guhererekanya ayo makuru, mugakora like, share, ubundi tukabasha kugira uko dukangurira bene wacu kwibohora. Cyane cyane abasirikare muri Kongo, ndabasaba rwose ni mwitandukanye n'izo ngabo z'uwo mugizi wa nabi, mwitange muri ibyo bihugu, mwitange muri iyo mitwe ya Standby Brigade, mwitange mu ngabo za Sadaka, mwitange muri MONUSCO, cyangwa se munashake abana bene wanyu baba aba P5, FDLR, FRN ndetse n'abandi. Mwese muri abana b'u Rwanda, igihugu ni cyacu, ntakwiriye guhezwa, ntakwiriye kuba mu gahezo. U Rwanda ni urwacu, kambashyira akaririmbo noneho mbagezeho amakuru yo nabateguriye uyu munsi. Cyane rongano jya mbere. Banyarwandakazi, ingingo nyamukuru zikoze ibiganiro byacu by'uyu munsi. Umutungo w'igihugu ushorwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda ndetse Kongo n'u Burundi. Nta nubwo ari aho ngaho gusa, yenshi cyane, ariko magingo ya ngaya uwoherezwa mu gihugu cya Uganda ubu ngubu ushobora gutunga Abanyarwanda, ariko ntawubaza. Turababwira uko bimeze, abaturage bicwa na bwacya, imisoro n'urugomo. Imisoro irenza cya gihe cy'ubukoroni, kuko icyo gihe nibwo bajyaga basaba Abanyarwanda ikoro ndetse n'ikiboko kibari ku mugongo. Ariko nta nubwo ari ikibazo cy'imisoro gusa n'urugomo, ahubwo hari n'ikiboko n'agafuni. Turibona babwire no kuri ibi ngibi byo gusesagurwa k'uyu mutungo mu kujya w'igihugu ujyanwa mu guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu ndetse n'aho Abanyarwanda baherereye. Uruzinduko rwa Dan Munyuza mu gihugu cya Zambia. Abanyarwanda, ikindi turibuze kuza kubagezaho ni politiki ya COVID ikomeje kugaragara naho si ikoreshwa nk'ikintu cy'abaringa bihishe inyuma, ariko imbere mu gihugu hari ikibazo cy'umutekano muke. Kuri ibi ngibi turibuze kuza kubabwira ku bakozi batishyurwa amande, ku banyabiziga ndetse n'abantu bacuruza utubari ndetse n'amaduka. Hanyuma tukaza kuza no kuganira ku iherezo ry'ibi ngibi. Ikinamico rya polisi, nanone turibabwire ku ikinamico rya polisi kwirasira ku rusengero. Icyo turibuze kuza kongera kubaganiraho ari cyo ngingo ya 3, ni amashyaka mu gihugu, hanze, mu mashyamba ndetse no mu buroko. Ese iherezo ry'ibi ngibi rizaba irihe? Byanze bikunze uko bigaragara nuko amaherezo opposition izatsinda. Amahanga uko abanye n'u Rwanda ndetse n'ibyo urwandiko rwa Congress ya Amerika yandikiye umunyagitugu nyakwigendera Bagorihamba. Banyarwandakazi, ndongera kwibutsa yuko mudusanga kuri online, aho dukorera kuri Facebook mwadusangaho, ndetse
no kuri YouTube mukajya mwibuka gusharinga no gusubscribinga, ubundi tugahererekanya amakuru ya radio Inda y'Ingoma. Banyarwandakazi, umutungo w'igihugu cyacu ukomeje gushorwa mu bikorwa by'iterabwoba. Ubwo umutungo w'igihugu cyacu ukomeje gushorwa mu bikorwa by'iterabwoba, nta n'ubaza impamvu ki. Abantu bakabaye babaza ba mbere n'abakoze leta, harimo kabineti ndetse n'andi mashami yose ya leta, harimo inteko ishinga amategeko ko mu nshingano zayo harimo no kugenzura leta. Banyarwandakazi, magingo aya ngaya amakuru yo dufite nuko billions y'amadolari amaze kwinjizwa mu gihugu cya Uganda. Ariko ubwo yinjizwa mu gihugu cya Uganda nayo ikayabona, amwe ikayafata ayandi ikayareka mu bikorwa byo gushyigikira abanyapolitiki ba Uganda bahanganye na Perezida Museveni. Ubutegetsi bwa Uganda burabireba bukabyihorera kubera yuko amafaranga abari imbere mu gihugu ndetse abari no muri circulation abari buze kuza kugaruka, ndetse no mu mabanki, ndetse aba ari buze no kuza gusoreshwa. Ariko amakuru yomfite yizewe nuko mu gihugu cya Uganda hamaze kwinjizwayo amafaranga menshi atari hasi ya billions zishobora kuba zigera muri 10. Banyarwandakazi, mwibuke billions z'amadolari zirimo kwinjizwa mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Harya u Rwanda rwungukira hehe? Ibi byose biraba igihe abaturage bacu bicwa na bwacya, abana ntibagiri ibyo barya, abaturage, abakozi ba leta ntago barimo kubona imishahara. Ibi ngibi biraba igihe imisoro yiyongereye nangwa se yikubye inshuro 300 kwijana. Urugomo no kwica abantu no gukubita abantu babasaba kwambara ubupfukamunwa bwo batabasha kugura, ndetse ni ibintu byo kwibasira abaturage bidasanzwe. Ibi byose ni ibintu bikomeje kuranga inzego z'umutekano, zitwa ngo n'iz'umutekano ariko ari inzego z'urugomo n'ubugizi bwa nabi. Ibi byose ugasanga bikuriwe n'inkeragutabara, DASSO ndetse na polisi ikuriwe na Dan Munyuza. Ikiboko n'agafuni ni ibintu bimaze guhabwa intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bice byose murabona aho abaturage barimo kubitwa na polisi. Nubwo ibi byose birimo gukorwa, ariko abapolisi nabo ntago borohewe. Bimwe barabikoranyira ngo wenda bashaka amafaranga yo kugaburira ingo zabo, ariko harimo na politiki y'ubugizi bwa nabi. Ibi byose biraba umutungo w'igihugu werekezwa mu bice bitandukanye by'akarere, aho Abanyarwanda bahungiye mu rwego rwo kubahungabanya no kubabuza amahoro. Ikimenyetso cya nyuma nangwa se ikibigaragaza cya nyuma n'uru ruzinduko rwa Dan Munyuza n'amasezerano yasinyanye na polisi ya Zambia mu rwego rwo guhererekanya abanyabyaha. Ariko abanyabyaha sinzi niba u Rwanda ruzohereza Dan Munyuza akajya muri Zambia kujya guhanirwayo, ntago mbizi, nangwa se niba bazafata intore zabo bakaba arizo bohereza mu Rwanda zikajya guhanwa. Banyarwandakazi bakundwa baradinda ingoma, ndongera kwibutsa ngo nutibohora nkibohora ntawe uzatubohora. Dore abangaba ba Dani baje bitwa yuko baje kubohoza u Rwanda, ariko nimurebe ibyo barimo gukora. Birabaje cyane niba Dani Munyuza bashobora kumuha amafaranga y'igihugu agakurikirana impunzi, kuko nizo ziri muri Zambia, mu rwego rwo kujya gufasha abagizi ba nabi bakwiriye muri icyo gihugu. Ahangaha ndongera kwibutsa abantu b'abanyamategeko, turongeye kubitabaza, turashaka ngo
mugire ukuntu mubigenza. Nongera gukangurira abantu bari muri opposition na benshi cyane cyane duhuriye muri bridge nangwa se mu bubatsi b'ibiraro yuko ibingibi ari ibintu dukwiriye kwamagana nk'uko n'ubundi twamagana ibindi bikorwa bibi. Ntabwo aya masezerano ya Dan Munyuza akwiriye guhabwa agaciro, akwiriye guteshwa agaciro bikwiriye. Byaca mu nkiko, byaca n'ahandi ku miryango y'akarere duhuriyemo n'iki gihugu cya Zambia. Rwose ibikorwa by'ubugizi bwa nabi u Rwanda ntabwo rukwiriye guhabwa license yo kurenganya abanyarwanda. Kandi kangaruka kuri ibingibi Dan Munyuza, ibintu by'ugenda ukora wibuke yuko ufite urubyaro hanze y'u Rwanda. Nkaba nanongera gukangurira abantu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko mukwiriye gusura umwana wa Dan Munyuza ubayo w'umukobwa. Ndongera kubibutsa, ndabasaba banyarwandakazi duhigwa na Dan Munyuza, ndabasaba ngo musure umwana wa Dan Munyuza, mumwiyereke mubwire yuko turi tayari. Ntimukore ku bana ba Dan Munyuza gusa, ahubwo munasure n'abakazura ndetse n'abanyakarundi, dore ko n'umugore wa Nyakarundi bose bari mu gihugu cya Canada. Ndabinginze banyarwanda, musure aba bantu. Musure aba bantu bababone, nihagira igikorwa mubereke yuko akebo kajya iwamugarura. Akebo kajya iwamugarura. Banyarwandakazi, ingingo ya kabiri, naho COVID-19 imaze kugirwa politiki y'ubusambo n'ubusahuzi, ariko ikoreshwa mu guhisha ikibazo cy'umutekano muke uri imbere mu gihugu. Amakuru dufite ava hantu hizewe nuko umutekano ari muke cyane, ndetse ku begereye urwo rugo rukuru nangwa se urugo rw'umukuru w'abagizi ba nabi. Rwose byumvikane ibintu bya kwigezayo ari amanama y'umushyikirano nangwa se ayo kujya gutukirwamwo, nta kindi cyayigijeyo, hari ikibazo cy'umutekano mukeya. Bisobanuke, hari ikibazo cy'umutekano mukeya. Hari izindi mbunda zishobora kuba zabuze, kandi n'abasirikare bafite umujinya. Ngewe amakuru mfite yizewe neza nuko iki gikorwa kitigije kubera ikibazo cya COVID, ahubwo ikibazo cy'umutekano mukeya. Ushobora kumva amasasu yatangiye kwaka. Banyarwandakazi bakundwa baradinda ingoma, abakozi ntago bishyurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu kibitera akenshi intandaro yabyo yavuye ku gufunga umupaka wa Uganda, ndetse dufitanye n'umubano mubi n'igihugu cya Tanzania. Imisoro ndetse no mu Burundi, imisoro yavanwaga kuri izo customs uko ari 3 yaragabanyutse. Ibyinjiraga byaragabanyutse, ndetse nubwo mu byumva dufitanye n'umubano mubi n'igihugu cya Kenya, ku buryo transporters ba Kenya baje kuza kwimana amakamyo yabo. Kandi nabwo biturutse kuri politiki y'ubuswa nangwa se y'ubujiji ya COVID, gushaka gushimisha bamatse ibihugu. Rero uyu munsi abakozi ba leta bakaba badashobora kwishyurwa, ndetse bamwe bakaba baranirukanwe ku kazi. Ariko ibi byose bikaba bidashobora kuvugwa. Impamvu bitarimo kuvugwa ni ukubera polisi ya Dan Munyuza. Haba nongera kwibutsa abantu bose muri mu Burayi, muri Amerika, abari muri Canada, yuko mukwiriye gusura abana baba abantu bakoreshwa mu gucecekesha abanyarwanda. Amande ku binyabiziga, ibingibi ni ibintu n'iryo tegeko ryatanzwe ngo mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona imisoro, naho se kubona utuntu dushobora kuba twatunga urugo rw'umuherwe
umuherwe nyamunsi bagora ihamba ndetse n'ibyo kwishyura abo bantu. Barahagarara bagafata ikinyabiziga bakagihagarika ngo ariko ikinyabiziga cyawe gifite umwanda, ngo nangwa urareba nabi, waraye unyoye nangwa se urasa nk'umusinzi, ubwo ngubwo bakagukubita gitansi. Iyo wanze urumva ukuntu bigenda, bakuba kabiri. Ibyo ngibyo niko bimeze no kuba polisi. Ariko rero igitangaje nuko ntago bikorwa ku bantu bose, cyane cyane abamotari, kubera yuko abamotari benshi ari abakozi ba DMI ndetse na polisi, nako ubu ngubu basigaye bayita DI. Banyarwandakazi, ibi byose nuzajya ubona baguhagaritse, jya umenya yuko iyo ngoma ishonje kubera yuko yabuze aho ivana imisoro. Ariko si abo ngabo muha ibyo bihano, mwibaza yuko bari buze kuza kuyakura hehe? N'abenshi ko batakaje akazi mubizi. Abandi niba ari n'abacuruzi ko mubona amaduka yabo arimo gufungwa, Dani Munyuza kubera iki ibi ngibi mutayibona? Kuki Kazura ibi ngibi mutayibona yuko igihugu kirimo kwerekera mu rwobo? Mwabuze ukuntu mushobora kubigenza, ntabwo mwahambira urwo rugo ubundi igihugu kikabona ituze, tukakingura urubuga rwa politiki. Basirikare mukomeje gukoreshwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, iherezo ryanyu ni irihe? Iherezo ni ribi cyane, kubera yuko byanze bikunze ibi bintu byose muzabibazwa byumvikane. Ejo bundi muzabazwa ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi murimo gukorera abanyarwanda, na cyane cyane ko dore nabonye yuko cya kindi cyo bita Libu cyakoze urutonde rw'abantu baburiye irengero bakagera ku 1300 na aba bana bose bararenga. Turabizi yuko barenga bagera mu bihumbi 13 baburiwe irengero, ntago ari 1300. Maze rero Dani Munyuza nawe Kazura, ibintu mube mubyiteguye, ibintu bizabakoraho byanze bikunze, dore ko n'abapolisi bamaze kugera ku rwego rwaho basigaye birasa, bakagenda bakirasira imbere y'insengero. Twaje kuza kumenya yuko uyu mupolisi wiyashe bashobora kuba bari bamuhaye mishoni yo kwica abantu bamwe birukanyiraga mu rusengero, kandi yari amaze iminsi yanga ibikorwa byo kwica abantu. Amakuru kuri uyu mupolisi turacyabatohoreza, turaza kuza kumenya kubabwira ninde wamuhaye mishoni, ni nande bari bakurikiye kuri urwo rusengero, kubera iki yirasiye ku rusengero. Ariko amakuru dufite nuko abapolisi abenshi bamaze kwanga ibi bikorwa, ndetse ngo ubu ngubu basigaye bakoresha abantu babaye muri FDLR, nibo basigaye bakoresha muri ibyo bikorwa byo kwica abantu. Ariko abandi ubanza abandi bapolisi n'abasirikare barabyanze. Ubu ngubu ko n'akazi gasigaye gakorwa n'aba ex ba FDLR ndetse n'abahungu babagogwe, ngo nibo bantu batagira umutima. Bahungu namwe mwe mubyumva yuko ibyanya atari byiza, dore ko mumaze kumenyekana. Banyarwandakazi bakundwa baradinda ingoma, ibi byose biraba. Ntago uzigira ubona inteko ishinga amategeko igira ubwo yahamagaje polisi ngo babaze kubera iki abapolisi barimo kwica. Ntago uzigira ubabana bahamagara polisi ngo bayibaze ku by'urugomo rukorerwa abaturage, nta na rimwe, kubera yuko izi nzego z'ubugizi bwa nabi ari nazo zishyira iyo bantu bahahamutse mu nteko. Muva iyi nteko ishinga amategeko, umusirikare wafashe iya mbere ukavuga ngo witangiye igihugu, ntago witangiye igihugu kugira ngo ukirohe urimbure abanyarwanda. Witangiye igihugu wambaye uwo mwambaro, wemera gufata imbunda kugira ngo urengere abanyarwanda. Ntago wafashe imbunda ukambara uwo mwambaro kugira ngo urenganye abanyarwanda, nangwa ushyigikire abantu barenganya abanyarwanda. Rero ikintu cyo nagusaba mu polisi, musirikare, buri kintu ushobora gukora ni ukwanga ibyo bikorwa mu mwanya wo kugira ngo wiyambure ubuzima, ahubwo
bwira wa muntu mufate inzira mugende mutoroke kandi mutoroka n'imbunda, mutoroke kandi mutoroka n'imbunda, nangwa se namwe mukore aho kugira ngo wirase kubera icyo utagenda ukarasa umuntu nka Dani Munyuza, nangwa ukivugana umuntu w'ikizungu nka Nyakarundi. Ariko ndongera gukangurira abari muri Canada, abari muri Amerika, nimusure imiryango y'aba bagizi ba nabi, mubasure mwe kugira icyo mubabwira, just mubakore sign y'intoki ebyiri mu maso yanyu, mubabwira zibereka yuko mubareba, mubazi, hanyuma bakomeze bakore amahano, tuzarebe aho bazerekera. Ariko buri munsi ndabasaba yuko mwajya musura iyo miryango yabo, n'imiryango ya Sumbirigi iri aho ngaho muri Canada, abo abandi bari mu Bwongereza, ndabasaba ngo mubasure, mubiyereke, mwabwire ngo tunachoa. Sana ibi ngibi ntago ari bizima. Yes, Kongre ya Amerika yaje kuza kwandikira umugizi wa nabi nyakwigendera abagore hamba, bamubwira kurekura Rusesabagina. Ibintu ntago byoroshye, ndetse n'ibihugu bindi bitandukanye byagiye byandikira leta y'u Rwanda kuvugana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo bakomeza kugenda bapfundapfunda akanya bavuga ngo ntago bavugana n'ibyihebe, kandi ubwo ngubwo abo ngabo bita ibyihebe bihora bibasaba ibiganiro. Banyarwandakazi, byanze bikunze ndakeka yuko umusaza Rusesabagina ibintu by'inkiko bishobora kutazakora, ariko ibintu bya pressure, political pressure bishobora kuzakora. Impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zitemera ubutabera bw'u Rwanda ifite impamvu nyinshi. Irabizi yuko nta butabera buba mu Rwanda, na cyane yuko ibyaha byose biba ari ibyaha bya politiki, n'inkiko zabo ari inkiko za politiki, atari inkiko z'ubutabera. Amashyaka ari hanze, ari mu gihugu, ndetse n'abari mu buroko n'abari mu mashyamba, ikintu gikwiriye gukorwa ni ikintu kimwe, nukunga ubumwe, ubundi abana b'u Rwanda tukabarengera, ariko natwe twirengera. Banyarwandakazi, ibintu bitanya abanyarwanda tugerageze kureba ukuntu bishobora kuba byarangira, ubundi icyo abanyarwanda bapfa niki. Ariko ikintu nyamukuru gihari kigaragara nta kindi, nta yavura arimo gishisha, nta kindi gitera ibi byose. Hari ibibazo by'amateka, hari n'ibibazo bya leta mbi y'igitugu ikomeje kugenda iba amacakubiri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Rero ndi musoza, nashaka kugira ngo mbagezeho n'imibereho mibi y'abaturage n'amarira yabo. Banyarwanda, tugerageze kureba ukuntu dushobora kuba twafatanya. Ikibazo cy'uburwayi bwa bwaki abayobozi dufite ni babi. Umukuru w'umudugudu ntabwo nubwo yaje kumbwira ngo aje kureba abantu ukuntu bameze, ntiyazi. Basora 4,000 bakube inshuro 5 ni ibintu bitoroshye. Yewe nuko nkomeza kwizera ko leta izashyira mu gaciro iri tegeko rigahinduka, ariko ubundi ridahindutse nyuma y'imyaka 3 twese, hafi ya twese abanyarwanda twese tukaba turi mu myenda ya leta. Ubu twahagaritse akazi, ejo twari twabanje kubibwira abakoresha bacu. Dufite ikibazo cy'uko dukorera abantu ntibaduhembe amezi 3, rimwe na rimwe tukabera n'ibimuga. Reba nk'uru rutoki rwari ruzima, ni akazi kabo. Yes, murabyumva, ntabwo ari ibintu by'ibikino. Ubuzima ni bubi cyane mu gihugu cya Wakandarandi, nangwa se muri necroclasse, biteye ubwoba, n'agahinda, ni ishavu ryonyine.
aho mwumva na wa mukecuru umwe ususumira w'inkotsa ushinzwe Transparency International ko TransOPEC International, aho nawe abona yuko ngo nibikomeza bitya hatagize igihinduka buri muntu wese leta izigarurira ibye nangwa amabanka azigarurira ibye kubera ikibazo cy'imisoro. Ejo bundi nahoze nganira n'umuntu wataye urugo rwe ubungubu uri mu gihugu cya Kenya kubera ibintu by'imisoro. Umurima we n'urugo rwe bamusoreshaga inzu yo yabagamo adacururizamo n'ubutaka bwo yahingagaho rimwe ntibyere akarumbya, ubundi bakamukubita imisoro agiye kujya kubona abona baje guteza. Umugabo afata inzira n'urugo rwe berekera mu buhungiro. Uyu mudamu rero wa Transparency International nawe arabivuze, ariko ikintu ngiye cyo nashaka kugarukaho nuko uyu mugore ari umwe mu bantu bajya bavuga ngo u Rwanda rufite abanzi, ngo turi abanzi b'igihugu. Iyo tuba tuvuga ibi bikorwa bibi by'urugomo byigabiza ibya rubanda, ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibabaje. Companies zikwiriye kuba zitanga imisoro ntago arizo ziyitanga, kubera yuko nizo umuntu umwe, nizo kwa Kagame, guhera kuri gazi na peteroli ukaza ukagera no kuri za toilette, ibyatsi n'ibindi, amabuye y'agaciro n'ibindi, ndetse n'aba bandi bakubura ku mihanda, abo ngabo nibo babanyaga. Banyarwandakazi bakundwa baradinda ingoma, kuyavuga siko kuyamara. Reka umunsi uwa none tusoreze hano, ako nongeye kubarageza Uwiteka Imana ibarinde corona, ibahe amakorona, kandi ibahe umugisha mugwize murambe